kama kuna wazo la umaskini linanifanya mimi nisiwaze kuwa tajiri, nisiwaze kuwa na fedha, Mungu ninaliangusha. Ukiwasikiliza watu waliofanikiwa wanasema utajiri si fedha, inaanza kwanza na wazo. Mentality kishabadilika, hivi vitu vingine vinakuja, vinakukuta ukiwa na akili ambayo inawaza positive. Mungu anao uwezo, Mungu anataka moyo wako, Mungu anataka moyo wangu. Kwa nini? Anasema ili macho yako yapendezwe na njia zangu. Mungu anazo njia zake. Sasa njia zake Mungu akitaka kutuletea sisi anazipitisha katika moyo wa mwanadamu, na moja ya njia anaweza kaitumia akaleta wazo ndani ya mtu. Shetani pia ni roho ambaye anaweza kaweka wazo ndani ya mtu. Siku moja Yesu aliwahi mwambia Petro, pale Yesu alipokuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba wakati unakaribia ambao mimi nitauawa, nitakamatwa, nitauawa. Petro akamwambia haiwezekani, hamna mtu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kukukamata au kukuletea shida ikiwa sisi tupo pamoja na wewe. Yesu akamwambia Petro, akasema rudi nyuma Shetani, kwa sababu hauyawazi yaliyo ya Mungu. Maanake kinachoonyesha uwepo wa Shetani ndani ya Petro sio Petro kama Shetani, lakini lile wazo alilokuwa analisema kupitia kinywa chake halikuwa chanzo, yani alikutokana na Mungu, lilikuwa ni wazo ambalo linazuia mapenzi ya Mungu kuweza kufanyika. Mungu akamwambia Petro, Yesu Kristo akamwambia Petro kwamba rudi nyuma Shetani. Kwa nini? Kwa sababu hauyawazi yaliyo ya Mungu. Mawazo unayoyawaza yana determine aliye nyuma ya hayo ni nani. Mtu wa Mungu, Mungu anautamani moyo wako. Mungu anatamani fikra zako azitumie kwa ajili ya ufalme wake. Mungu ametuumba sisi kama wanadamu kwa ajili ya ufalme wake na kwa ajili ya utukufu wake. Mungu afurahi tunapoishi maisha ambayo yako chini ya kiwango. Mungu afurahi tunapoishi maisha ya dhambi, na ndio maana kuonyesha hivyo alimtuma Yesu Kristo. Alipomtuma Yesu Kristo atusaidie turudi katika uhalisia wetu ambao Mungu alituumbia toka mwanzo. Mungu anaweza kutusaidia, lakini ili akusaidie anautaka moyo wako. Moyo wako ni wa thamani sana. Moyo wangu ni wa thamani sana. Yesu anataka moyo wako na moyo wangu ili autumie kwa ajili ya ufalme wake. Anatamani akileta wazo ndani ya mtu, yule mtu aweze kulipokea wazo sawa na Mungu anavyotaka. Kinachoweza kutupeleka katika maisha ambayo hayampendezi Mungu, Shetani pia anaachilia mawazo ndani ya watu. Na bahati mbaya zaidi ni kwamba ulimwengu au watu ambao tuko ndani ya kanisa, watu ambao tuko ulimwenguni, hatuna ufahamu wa kujua kwamba ili wazo la Mungu au wazo la Shetani. Kuna kitu kimoja sensitive sana. Mungu alituumba watu, aliweka hamu au shauku ya kutamani baadhi ya vitu. Mungu hakuweka kile kitu kama dhambi kwetu, alituwekea kama zawadi, alitupa kama zawadi. Shetani anaibadilisha hiyo zawadi tuitumie katika njia ambayo si sawa, si vile ambavyo Mungu anataka. Yesu anao uwezo wa kumsaidia mtu ambaye yuko tayari kumpa moyo wake. Mpe moyo wako, na njia mojawapo ya kumpa moyo wako kwanza ni kumwamini na kumpa maisha, kwamba Yesu, chukua moyo wangu, utawale wewe, uongoze wewe, nisiamue mimi tu Yesu, bali niamue kile ambacho ni sawa na mapenzi yako. Kuna maisha ambayo watu wengi tunaishi yako chini ya kiwango. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu inatumiwa upande wa adui pasipo sisi kujua, na tunaona kama tupo sawa. Sasa kuna chanzo cha mawazo. Chanzo cha mawazo inaweza nikawa ni kuona au kusikia au kuhisi au kunusa. Ni vitu vyote ambavyo vinaweza kuwa ni chanzo cha mawazo. Sasa unasikiliza nini kitaamua nini utawaza. Unaona nini kitaamua nini utawaza. Unahisi nini kitaamua nini utawaza. Mawazo ndio sehemu, ni kama kiwanda, ni kiwanda cha kuweza kuzalisha vitu, product. Hauwezi ukaishi nje ya kiwango chako cha kuwaza. Mungu atusaidie kiwango chetu, tumpe moyo Yesu. Tumpe moyo Mungu. Nasema mwanangu, nipe moyo wako ili macho yako yapendezwe na njia zangu. Mungu anatamani atuone tukiwaza positive, tuwaze sasa na anavyotaka yeye. Mungu alipoangalia katika Agano la Kale, anasema aliangalia mioyo yao akakuta mawazo wanayowaza. Hakuangalia matendo yao kwanza
kabla ya kuangalia tendo aliangalia mawazo yao kwanza, wanawaza nini? Anasema sitashindana na mwanadamu. Kwa nini? Mawazo anayowaza mwanadamu siku zote ni mawazo machafu, ni mawazo ambayo alikuwa ni mawazo mabaya. Kwa Mungu alipotazama wazo la mtu kutokea mbali, akagundua mwanadamu anachowaza si sawa, anachowaza akiufurahishi wala kuupendezesha moyo wangu. Ndio maana Mungu akatamani moyo wa mwanadamu. Mtu wa Mungu, inawezekana kuna maisha mengi ambayo umeyaishi ambayo hata wewe hukuwahi kupenda wala kuyawaza wala kuyafurahia, na umejikuta unaishi katika maisha hayo ambayo yamekuwa ni maisha ambayo yanakuwa ni shida kwako, lakini Mungu analo jibu la kukusaidia na la kunisaidia mimi. Mungu anatamani moyo wetu kuliko matendo yetu. Kwanza, matendo ni matokeo ya nini ambacho mtu anawaza. Tunaishi katika kizazi cha zinaa. Mawazo yanayokaa ndani ya mwanadamu ni uchafu, uasherati, uzinzi. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo vimetawala katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili pia. Sasa lazima tuwe sensitive kujua ndani ya mioyo yetu tunaruhusu nini tukisikie, nini tukitazame, ili kiweze kutusaidia katika maisha yetu. Mtu wa Mungu, kama hujaokoka, Yesu anataka moyo wako. Kama hujampa Yesu maisha, Yesu anatamani moyo wako ili akupe maisha aliyoyakusudia, yale maisha halisi ambayo Mungu anatamani uweze kuyaishi. Katika kitabu hichi tumetafakari leo cha Mithali sura ya 23 mstari wa 26, anasema mwanangu, nipe moyo wako. Nipe moyo wako. Ndani ya moyo wako anatamani mawazo yako, anatamani fikra zako, anatamani vitu vyote kutoka kwako ili avitumie kwa ajili ya ufalme wake. Haijalishi umekaa katika maisha magumu kwa muda gani, haijalishi umeanguka dhambini mara ngapi, bado Yesu anakupenda katika hali hiyo, na ndio maana analeta mafundisho kama haya. Anautamani moyo wako, moyo wako uwe sehemu ambayo atajivunia. Kwa nini? Kwa sababu unawaza yaliyo mema. Mtumishi wa Mungu Ayubu katika kitabu cha Ayubu sura 31 anasema, nimefanya agano na macho yangu, nawezaje kumwangalia mwanamke? Ukisoma kitabu cha Kiingereza anasema, nimedictate a covenant with my eyes, kwamba nimefanya maagano na macho yangu, sitamtazama mwanamke kwa tamaa. Maana yake ni tamaa inaanzia moyoni. Macho yakitazama yanapeleka taarifa ndani ya moyo, moyo unaanza kuzichakata zile taarifa. Mtu wa Mungu, na kushauri jifunze kuangalia vitu vyema ili moyo wako uwaze vilivyo vyema. Na ndio maana Mungu anatamani tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, ili mambo yote katika maisha tunayoishi tuweze kuzidishiwa. Shetani ana akili sana. Biblia inasema tuwe wajanja kama nyoka. Shetani ana akili, ana ufahamu mkubwa wa kujua namna gani ya kuweza kukamata watu. Mtumishi wa Mungu, na kuombea usiwe sehemu ya yule atakayekamatwa katika siku za mwisho ambao tunaishi. Biblia inasema shetani anajua anao wakati mchache wa kuwepo ulimwenguni. Kwa sababu hiyo sasa anafanya kila namna ya kuweza kuwaangusha watu katika dhambi. Cha kwanza, shetani hawezi kuja katika namna ya kawaida na kumkamata mtu. Ataanza kumtengenezea mtu mazingira ya kuwaza vilivyo ambavyo sio sahihi. Katika mawazo yale ndio yanayochafua moyo wa mtu. Kumbuka, Mungu anataka moyo wako, shetani pia anataka moyo wako. Mtu wa Mungu, moyo wako simpe mpenzi wako, moyo wako simpe mke wako wala mume wako, kwa sababu siku ya siku akifa, asipokuwepo, utapata shida. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya moyo wako Mungu anataka moyo. Moyo wa mwanadamu akishaukamata Mungu, jambo lote likiondoka katika maisha utabaki salama. Lakini ukimpa mtu moyo wako, siku akiondoka utabaki na shida na mahangaiko. Nambariki Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo. Ujumbe mkuu, Mungu anataka moyo wako. Mungu anautaka moyo wako autumie kwa ajili ya kazi yake. Sisi ni bora sana kuliko viumbe vyovyote. Sisi ni watu wa maana sana, lakini hatuishi maisha haya ya maana. Kwa nini? Kwa sababu ndani yetu hatujajijua sisi halisi ni wakina nani. Na ndio maana moyo wetu anasema, linda sana moyo wako kuliko yote unayolinda, ndiko chemchemi za uzima. Anapozungumzia chemchemi za uzima, manake chemchemi za maisha, kibiashara, kikazi, kifedha na kila kitu ambacho unakitamani, ndani ya moyo ndiko ambako iko chemchemi. Mungu akubariki. Kama umebarikiwa na mafundisho haya, usiache kusubscribe, usiache kushare, kulike na kucomment.
Unapotamani mtu mwingine asikie habari kama hizi, jaribu kushare kwa upendo ili aweze kusaidika nayo. Mungu akubariki. It's me, Sir Moses. Thank you. Goodbye.